Hai guys, saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review BMW F800 GS ataupun GS 800. Alright, tahun 2015, register 2016. Kita nak join dengan harga jualan 33,800 siap potong nama cash. Kalau loan kredit minimum deposit 100, bulanan 500 lebih selama 7 tahun. Alright. Kalau credit card, kalau korang ada credit card, limit cukup, boleh bayar guna credit card korang. Lepas tu buat EPP zero interest dengan bank, installment dengan bank. Boleh PM kita untuk dia punya TNC guys. Kemudian untuk motor second hand ni, kita ada bagi FOC warranty setahun. Okey, bagi warranty setahun guys. So motor dah siap dengan 3 box, complete 3 box, dah ada complete 3 box, beli pakai saja. Alright, sesuai untuk orang yang nak buat touring, nak buat adventure, nak bawa wife untuk travel jauh-jauh pun sesuai, tak ada masalah. Alright, so jom kita tengok. First kali korang tengok atas, ada ini headlamp protector untuk elakkan stone sheet. Lepas tu ada windshield standard lah. Kemudian ada handle guard, dia dah pasang handle guard. Signal pun memang LED. Kemudian depan ada nampak ni, ada spotlight, dia dah pasang spotlight. Lepas tu USD fork kiri kanan, Brembo caliper kiri kanan, double disc depan. Rim pakai alloy lah, okey, ataupun orang kata spoke rim. Pakai tayar Magellan. So size depan 90 21 inci. Okey. Tayar Magellan pun masih ada around 70% lagi, banyak lagi lah. Maksud dua silinder, enjin dua silinder 798 cc. So maksudnya 800 cc lah, dua silinder, horsepower 85 HP. Top speed lebih kurang 200 km/h. Alright. So tangki dia 16 liter. Seat height dia 880 mm kalau tak silap saya. Lepas tu ada Cookhouse punya sidebox. Cookhouse punya sidebox, top box EMS. Okey, dah complete 3 box lah. So dia tengok, dia punya exhaust belah sini Exhaust belah sini, biasa exhaust belah kanan, tapi ni belah kiri pula. So sprocket dia biasa belah kiri ni, tapi ini belah kanan. Alright, lepas tu tayar belakang Pirelli ready STR Scorpion. Alright, size tayar belakang ni dia bagi saiz 150 70 17. Masih ada around 85% lagi. Tayar pun banyak lagi bunga. Okey, semua cun lagi. Mileage pun rendah. Okey, mileage baru 34,000 saja. Kejap, ini bukan. Ini dia punya servis. Nanti kita bagi korang tengok dia punya mileage. Mileage 34,000 ya. Ini mileage dia 34,000. Ada energy indicator, temperature, ini dia punya petrol indicator, jam, ini RPM, ini speedo, ada ABS brake. Okey, last kita cek sound. Alright, kalau korang tengah cari GS 800, boleh PM kita. Tahun 2015, register 2016 punya BMW GS 800, siap dengan complete 3 box. Maksudnya dah full jajan lah, beli pakai saja. Alright. So harga jualan cash siap potong nama 33,800, minimum deposit 100, bulanan 500 lebih 7 tahun kalau loan kredit. Kalau kurang ada pakai credit card, limit cukup, boleh guna credit card swipe, lepas tu buat installment EPP dengan credit card. Alright, PM kita untuk dia punya TNC. Kemudian untuk motor second hand ni kita bagi free 1 year warranty guys. Kalau bila PM kita. Bye.